i da ga je nosio, nije mi on rekao, ali mi je rekao Pul, da imaju saznanja, da su našli 2 fotografije kod Demirovića, a Demirović je dolazio kod Šoča u moj ured. To je onaj slikar kad je stanovao iza ekonomske škole u Medulićevoj. Još sam mu ja pomagala kad sam radila u stambenom da to dobi za atelje. I da je, Pul je rekao da je Demirović, Demirović Devi, da. Devi zvan Josip, da je nosio sa kćerkom od Čička. I da je sad prodan za 720.000 funti i da ga je kupio neki Japanac. I da se predmet zatvara, da je takav pritisak da on više po tom predmetu neće raditi. I doznajem, nakon skoro 1,5 dana, počela sam čačkati, tražiti. Jedan od sudaca Županijskog suda je kupio tu kuburu. Jedna slika je završila kod gospodina Pašalića, drugi sat je završio kod gospodina Sabora, kako se zove, Šeksa. Nekoliko slika od Crnčića su završili u nakladi Ankice Tuđman, nepoznati isto darovatelj. Ovi su to kupili kakti na tržištu, nisu znali da je ukrađeno, jer su odnešene su i certifikati, i papiri, sve odnešeno u krađi. I predmet je stao. Nakon 2 godine ja sam probala, ali čim sam počela odlaziti u policiju, već su počele pretnje, kurvo, ubit ćemo te, i jednostavno sam to pustila, ali sam za nepunu godinu dana doznala da je predmet arhiviran 17.4.1997. godine pod depešom da je državni interes veći od traženja počinitelja kaznenog dijela provalne krađe. Čak sam i angažirala jednog policajca, on više nije policajac, otišao je u mirovinu. Dala sam preko jedne treće strane, dala sam 6.000 maraka da mi točno pogleda da li to je tako ili nije. Oni su provjerili i točno kak je bilo, on mi je izdiktirao i dobila sam čak i kopiju te depeše da je državni interes veći od traženja počinitelja. Normalno, to je ostalo u kući, ostalo je u uredu, ukrađeno, kak je sve ukrađeno, ukrađeno je to. Obraćala sam se u ministarstvo, obraćala sam se na sve adrese, pisala sam, uglavnom o krađi, predmet je arhiviran, više niko ništa nije radio. Strah u kući je bio i dalje, pretnje su počele opet, bilo je u pitanju tržnica, nastavak pretnjih je počeo, čak mi je pretio na jedan bezobrazan način i profesor s pravnog fakulteta rekao da s takvima kao što sam ja se može izaći na kraj, da je u interesu grada, da grad vodi tržnicu, da ne trebaju biti jer su manje više ove prostore kupovali onda Šiptari, Srbi i oni koji su bili komunistički orijentirani, oni su valjda imali bolju žnjuru da kupe te poslovne prostore. I da sam ja vjerojatno naklonjena, zato ja neću pustiti to i primiti novac. Koji je profesor? Molim, Barbić. Da, Mikša Barbić. Nekoliko puta sam se nalazila sa gospodinom Kalođerom Draženom. On je bio u upravnom odboru ovoga Gortana, građevinarstvo. Rekao je, Ana, pusti sirotinju, čekali su 12 godina da se lokal dovrši, ima novaca za sve, dobit ćeš svoj dio i pusti još prije nek što je stečaj bio. Ja sam rekla, ja previše imam novaca, imam stan, imam ured, znam zaraditi, ja tu sirotinju ne želim prodati. Radilo se o velikim iznosima koji su mi nudili, ja nisam pristala, da sam znala da ću tako proći, sigurno bi taj novac uzela i možda dala za neku dobrotvornu svrhu ili nešto,
ali bilo je previše ljudi, tu je bilo 201 ugovor, oko 170 ljudi koje sam ja zastupala, koji su mi iskazali povjerenje, ja ih nisam mogla prodati. Sad dalje da nastavim, kako sam hodala u grad u dogovaranju u vezi tržnice, a 98.